شبا خوش به تماشاوانین ما. د 12 چلیا 2024 ده دولتا ترک آداگیر کرد جاره کدن ایریشن دجوار لسر هرما باکور و رجلات سوریه دا مشاندن. اف نجاره یکی که ایریشی هرم دکه بگومان جدسپیکا شورش 19 تیرمه ایریشی و بردوامن و هر جاره جی بربازن جدایم. ده 18 چلیا 2018 ده ایریشی عفرینه کرد و پشت برخدانی 58 روزان عفرین داگر کرد. اف 6 سالن کریارن دجمروی لهمبری ملت عفرینه بتایبت لسر جناد دمشاندن. لهمبری وان ایریشان برخدانی گلجی ددومه. اوه مجاره خلقه میا و هفتیه. اوه مجاره بمیوان خورا گوتوبش بکن. میوان مال استودیو اوین سوید نونرا ریوبریا خسر هرما باکور و جلات سوریه لباشوره کردستان تو بخیر هاتیه. گلکس باس. سلام. و لسر سکایپ اوین پاشو سروکا دستیاجن کانتونا جزیره تو بخیر هاتیه. والجباكوري كردستان جي صباحات أردوغان ساراتش بارلمانترا دي بي بي سيرتي بخير هاتية؟ بخير ربنا. ايوه. بله بريز أذين أما مجارة خوش جمو دس بيبكن. أفتشارون إريشة دولة ترك آدا غيركر بردوام السر هريما باكور وروشلات سوريا بيغمان بنسازية هريم كريا أرمان جشخورة زدي حشتي جهيجي إريش كريا حيانها حيا بدمه أرمان جاوي بيغمان بالا كرنا هريمية وجهرتنا ديموغرافيكا هنوان إريشا إيرو تشاوات نرخينا. بله دست بکی گلکس پاسم کرد میوانی خو شبکم نرینه خو بین سرزمان شخو برنامه بریا هفته که نقاش هات بکرن شبکم وکی سالوگرا کنگرس دار پاور پیروز بکن هنگ نرخاندن بکن لی مخابن روجاب هات گوهرتن بوان ایریشاره از خوازم دست بکی د شخصی حوالی خوی شهید ده از هنگ نوا بین سرزمان حوالی کو دست بکی داد نوا خوات کنگرس سر ده جه گرتنا حوال نالی موش حوال لیلا حوال دلال حوال زینب صاروخان حوال ریحان حوال یسرا و به هزار جنین کو جه خودنا و به خوات ده گرتبون کو روجا ایرو رخصتنا جند با کروجلات سوری ده ده تبعیه دنیا ده هم تناس کرن هم جوکی نمونه دیدن هل بد كذا كجلك مظن يا جناحية أجر أم إيرو بحثا سكنة برخدير يا خلك بكروجلات سوري تكن هر وهر بيشنتي جرا جندك جروجا كمين يا ويشو رش حتى روجا إيرو سرخنا طوانديا برامبري حمو سياسة بري خنا دا يدربا السرخاك خمايا وهالوستكا جلك زلال جبي دجمنين جلي كردو جلين هرمي دديكو حتى داوي وجبي بروجا ريبريا خسر والسر بيابن وخدي لي دركفن رخصنا خورت بكن وخدي تواهي جنا دركفن جبيجي دريا برنامج ودا از خوازم هم سلاف بكم هم جي بهفرم ام ويسو زبدن كوريا قوم بهفر دس بكري بحوالي خوي شهيدرا امي بردوام بكن جبوي اريشن قنها ام جيان دكن ياكو جروجا كمينيا راكرنا سرية قلين باكرو جلاتي سوري البرامبري حكومات الشامي والبرامبري حمورنجن ايريشو بلانينغو هاتنا سر قلي باكرو جلاتي سوري تشهزن هرمي بن تشهزن ناف دولتي بنيكو قالك بلان تشكرن جبكو في قلي فالا دربخنو إراداي بشكنن لي سكنا قالي كو إيرو هيا دبا كروجلات سوري ده أو برسوا هري راستا يا بان بلانا وبخودنا وبرسا خودا هناك برسوا ويدا جبركو جروجا كمينيا شورشان وزيتير مهدا قالك جورين إريشا هذا صار خلك با كروجلات سوري دبيكو بدجواري نافي قالي كرتي نشاندان لي اف ايريش هم البرامبري قالي عربه هم برامبري قالي سوريانو اشور تركمنا وهر وكي دين بيك هاتين كل فرجيانت كن و باوريان كل جيانت كن باكروشلات سوريدا اف دبيكو برنگه كي لش غريبه دبيكو برنگه كي ابوري به دبيكو برنگه كي امبارغو به دبيكو برنگه كي بلان کرنا چيكرنا هناك
چیروکن کو دخوازن دنا بعدا پک هاتیان دا شر در بخی و هر وکی دی شکل ایریشن گو هاتنا سر خلق باکروجلاتی سوری هر ایریش شکل سر و هرم هاتیا گله و هرم به برخدانی خو بسکنا خو و ایریش والا در خستیا دجمنه و گلا مجبور مایا گو او تكتيكا إريشة جوهرتيا يعني خاصية جارك برشيبونه في جالي جافتر صايب كي يعني في جالي بهلكو لينج خبك شينه برخوا جارك خاصية برنج إريشن لش قريب كي جارك خاصية بهزن تندري وكي جبهة النصرة حتى داعش نجيب شر طيبات درياسي خرا شر طيبات إريشن برامبري جنا إريشن برامبري ريفابرين باكروجلاتي سوري طيبات ريفابرين جن وهر وكي دي بشكل جدا أو إريشاتنا سر خاك باكروجلاتي سوري كرد بيجن دجمنا بيلومايا كرد ويد بيجن يعني دجمنا بهرنجي وإريشو خبكي دجمنا بهرنجي وبلانسازيا خوتشي بكش بكو تتنا بكي أساس دولتا تركي فاشيست إيرو هبونا فان جلان بفيرنجي إرادة جوهي قبولناكي نكو تاني في بروجي قبولناكي نكو إيرو خلق بيجن إدي ما بروجي خبطال كريوي دولتا ترك فان إريشان بساكنيني هبونا في جلي قبولنا که دخوازه کو ویگلی یکجاری تونه بکی برانبری و خاکل برانبری خوازایل برانبری کور دار و هر تشی باکور وجلات سوری دجمناتیه که کور هیا گو دخوازه کو تونه بکی و قرقرنه بکی مینا که ویجی ایرو ام جیان دکن اساس دعفرین سرکانی و گریس بیدا و باجارن دن سوری ایکو سورین خودی نخوایی کو قبول نکردن او داگرکاری و باجار خود درکتنا جبه ویجی هر کود ایریش کچید به اموی گوتنا ایریش جارک دن اموی گوتنا گلک بکارتینن جبه گوراسا و ایریش نسکنینا و نسکنه جی یعنی ام ایرو بحثا ایریش تکن ام صبح جی بحثا ایریش بکن ام دوست بجی بحثا ایریش بکن حتی کو استاتویه که ویری و بری نه قبول کردن هندروی سوریه دا و هر او ایریش بردوام بن حتی کو برنگ کی فرمی اوری و بری نه ناس کردن و خودی لی نه درکتن دنوا سوریه دا و هر ایریش هبی بنرین من ایدی او مجار ایریش زیادتر یعنی شخوا سبب دیارن یعنی سبب والا کردن و هرمیا ببور سبب جبكو إرادة خلق باكروجلات السوري تنبكي سبب جبكو بروجا نميني سبب بكو نبيه بيج بتواهية شورجر دنياي سبب بكو جنين باكروجلات السوري إيرو وكي نمونا جنا برخدير وبرخصن كري خدي سكنة أفهمو سببا كو وهر إريش دوام بكي ياكو أم جركا نقاش بكن بنرينا من تشاو أب إريش ورنا والا درخصن وأساس خلق باكروجلات السوري ده هر إريشة كده أو حسكرنا وي جريدانا ويا بخاكا ويفا ده هليكو أوتوماتيكيا برامبري فان إريشة بكار بي رنكا كيج رنكاغو تأقلم ببي يعني ده بير أفسيرو جن إريشن جالك جران سر بنسازين ده هريما باكروجلات السوري ده هاتيه كرن ده 2024 دل تو دری دنیای دا ایدی تنابینی گو انسانن کو بی كهرباء بي آف بي غاز بي تشتين بسيط جيان كاربن بدين جيان اي بسيط اي كاربن جيان بكن لي خلك باكر جلات السوري جبركو زانن كو تاني رومتا وال سرخاكا ويا تاني زانن كو رومتا وال تدري دينابي هر تشتي تحملك هر تشتي قبولتك دبيشي تاني ازي خدي الخاكا خدر كفم ازي خدي الريفابريا خدر كفم وبفي شكلي هر وهر او رنگي تأقلم رنگي كو بكاربي هيزكا جهندرو يخوي هزي بدي خوكو كاربي السربيا بميني وكي جو من قوتي ايريش سببي ايدي ديار نجبركو ابناف 12 سالا دا نقاش كان ليه هر وهر دبيكو ام ياغو بين سر زمان تشيا سكنه خلقي باكور جلاتي السوري محبتها دنا برا بيكاتين باكور جلاتي السوري دا او باوريا كو ملت باكور جلاتي السوري ددي ريفابريا خو افهمو دبيكو هر وهر بين بيرا هفكو حتى رجائيرو اجر ام هنا جبركو افهنا
نکو کسی کی پاراستنا مکریش در و نکو کسی کی نرین دایا ایکو پاراستنا و شورش کریه ایکو پاراستنا و پروژه کریه تنه حسکرین آزادی و آشتیه دو دنیای ده شورشگرین دنیای نه و او نکی من دو دنیای ده اگر ایرو پروژه با کروجلات سوریان جی ریوبریا خسریا با کروجلات سوری دمینه نکوش برکو ایریش خلاص بونا برز اوین ام بگرن وی مجاری هرن جمع برز اوین پاشو بله برز اوین درباره زندیبونا داعش ده ویس به زندانا صناعة الحسكة بجمان هات إيريشكرن أبجي دنزيك بونا صلفجرا إيريشن شنين داعش لسر فيجر تجهد بيستة شليا دحزار وبيستو يكاندا نها هفكارية دولتها ترك آدا جركر وداعش هون شاود نرخينا بله سلاف جبو ميفاني وي هيجا جبو حمو تماشاوان روجاوات تيفي سپاس برکو و امجی کرن میوان برنامه خوا کو امجی کاربن نرین خو بین سر زمان راستی جی شورش کو به زحمتیه کی مزن هات دست بکرن کو جدل ایشه برخدانیه که مزن دا افراندن پروژه کی کو یعنی فکره کی کو هاتبو بن عرض کرن به پیشنگیا جنن تکوشر به هزا جوانان بإرادة جلان هاتبو زندگی کرن اشخواج گلین دسپیک ده یکو شورشان وزید تیرمه گاوی خوی کم آویتی حتی روزا ایرو تجاری امکارم بیشن ایریشن کل سر پروژه ما لسر ریوبریا ما لسر گلی ما لسر هبون و إرادة جنا و جوانا نهاتیه سکنادن جبو ویجی امکارن بریکو از برسوا پرساته بدم مروب کاره روشا کو سیستما کو جهان بریف دبه به چه مجار یعنی به چه مجی یعنی به چه پروژه بریف کرن سیستما کوش دولت راحتی دانین کو به ذهنیت امیر سردست کو هر چه قیسی کاربن سیستم که حشک دست هلادار بدن چیکرن و اف سیستما هانه لسر وين ميجيا جلان لسر تنونا إرادة جلان لسر أمكارن بيجن ديتنا جنان وكي جنس دويم يعني تنكرنا فكراندنا آزاد يا جوانا فلسر في أصلا هاني كلها خوي دس هلاداري حركو شو مزنكر جبو بيجي كو بسيستم كي كون تو دولات وخلسر في فلسفة يعني سر في فكرة بدا جيان كرن هل بات دما بروجيه كي ديمقراط كو چارەسەریە ji pirsgirêkekê re eger em bêjin li dewletekê ve yan jî li herêmekê ve yan jî li kû derê bide çêkirin ev ê wekî xeteriyekî mezin ji xwe re dibîne ji ber govan sîstemana çawa herkû biçe kela xwe dest hiladariyê mezin bike ji alîkî de ku çi qeyse li herêmê nakokî hebe ew qase nakokî bi mezinbûna wan bi pirbûna wan ew qasî hêza wan mezin dibe هروها بفلسفه يانجي بالنرين يانجي بفكره كنت تشقيسي برشة بكي أو قاسي قزنج بكي بذي فكره هاني دي ساجي سيستم أخو خردك وبرحت رحت كاري درباسي حمو هرما ببه برحت كاري درباسي حمو دولة ببه ودرباس بونا ويجي برنجكي رواي وكي هزكي چاره سريه هزكي آشتيانه هزكي كشبو عدالته وكهويه وآزاديه درباسيوان هرما دبه وتایبەت ڕۆژهەلاتا ناوین ناوەندا وان پرسکرێکا یەک و هات خۆڵەقاندن ئەف بوو و داعینی وەختێ de ناوەندا دەرباسبوونا وان هێزا بوو ji bo vê jî ku dema gavên destpêkê yeko şoreşan ozê tîrmehê hate destpêkirin û em karin bêjin tevgera gelêriya ku li vir dest pê kir li dijî fikrê tenê ya ku wek em bêjin sîstema يعني ام بيجن سيستما سوريا كوش سيستم دين نجودايه كو فرق جداهيات نافري اولو باوريات اورتانا تواد اورتا بارتياد وحردو جنسات جي اف حمو ناكوكي حمو ام كارم بيجن فرق جداهي دا اليه كي تني بفكره كو
نتنه ام بيجن همو گلش بو کسایت کی بکه لتان برواجی و او کس بو کو چاوا چالاک بده جوا کدو هفگرتنه کی لدیجی مفهوم وانی کو هاتو بو چیکرن بده چیکرن و قبول کرنا یعنی جی پیک انینا پروژه نتوا دموکراتیک یا کو ریبر او جلان وکی دیاریه که ج گلن بندست و گلن آزادی خواست را پیشکش کرد جبو بیجی نتنه امکارم بیجن وکی دولت ترک همو سیستم کو خود سپرین سیستم دست هلادار امکارم بیجن پروژه یعنی جی ریبریا کود آستا باکور روجلات سوریه ده هاتبو چکرنش خوره وکی خطریه که دیدن جبو بیجیش گاوین یکم کو اف تفگرا گالری هات دست بگیرن حتی روزا ایرو اف گلن هرمه به ایریش روزا کشی در باس نکرن لی ایریشن کو هاتن کرن جدا جدا بون دبن ناوین ارتشن جدا دبن ناوی امکارم بیجن وکی ام بیجن امبارگو یا کو سر هرمه هات چیکرن لبن ناوی تایبت داعش یا کو وکی دجمنه حمو مروفاهیه دجمنه حمو جهانه ده شخوجي دجمنه وي يكيه جبو بيجي كو خوا وشر خوا لبن فان روانا ده دولة سرك دام شاندن لي دما امكارم بيجن بهيزا زاروكن بيج باكي وبإرادة كو بروجي خوا بسر بخينن ووكي جلكين كو نتنه آزادی دخوازن تنه لکیله کاویجی مقارن بیشن کراسن کولتیه یکول ویگلی هاتبو کرن قطاندن مقارن بیشن زنجیرن کو فکر زمان چاو دست ولنگه وی وانج واکا دابو کرن کو هدی او زنجیری هاتن قطاندن بو هزکی ولو مقارن بیشن یکنین پاراستنا جن یپجه یکنین پاراستنا گل یپگه و بگشتی هزن سوریه دموکراتیک قصده کوچاوا لهمبري سيستمكي يعني ايديولوژيكي وقت داعش شركي برمزن دانا مشاندن ودوي شر هاني دجي شركي كو جديبلا حمو جهاني دانا مشاندن جبو وجي دما كو غاوين دسبيكي يكو تنكرنا داعش هاتا دسبيكرن برنگكي پر دجوار برنگكي پر هوانه جارا يكم تركيا بير بناوي خو بارتيشا خو به همو امور خوی کشتنه همو امور خوی تنکرنا امکارم بیشن جیانه دا اکتیف کرنه دجی و امکارم بیشن افشا داگرکریا کو ام بیشن لعفرین هاتا کرن گاوین وی دست بیکی بون و بردوام کرنا وی لگری سپیو سرکانی بون تایبت دما کل باغوزه تنکرنا داعش عالی جغرافی ده هاتا کرن امکارم بیشن تکتیکا کو دولت ترک نزیکی هرما باکور روجلات سوریه بو هاتا گهراندن ایدی برنگکی پروحشی بیر کسن کو لهمبر داعش شر کرن وکی فرماندار وکی تکوشر مینا فرماندار جیان طول هلدان و هوالین وی دریا بلافر خوی به مروف هاتن هدف گرتن و هاتن اصلا شهادتی مروف دکار بیجه اوجی طول هلدانا تنکرنا داعشی بون الالی کی دیدجی جبو خاطره کو دیساجی داعش عالی جغرافی ده دیساجی زندی بکه تجاری هولدانی ویجی نهاتن تنکرن و اف برایا گشتیره جهاد پار بکرن کوچاوا تروریستن داعش دریا سینور د جهن داگرکری اشکره بر هر کسی را کوچاوا چتیوان در باسون لی بله برز ادین ام دکارن گردانه کد نبره وان ایریشن ها چد بن و کریارن داعش ددما پیشیده گردان کد وید چرچوه ام شبکن بله يعني او مقارن بيجن او شر يعني او عسيانا كل حبسه حسكي هذا دسبيكرين جوالاتيه كنا هاتو حاضرتيه ويجي جلكي مزنبون وحتى دوي دما هاني تجي بحياه كجان استه باكرو رجلات السوري د حاضرتيه كي اريشه كد اليه تركي جي دهبو جبو بيجي ام ايرو برب سال وغيرها ويجي درن كوتي ده 121 قهرمان فيجلي جهان اصلا شهادته کو شبکو دیساجی نتنه رومتا گلن کل باکرو رجلات سوریه ده بدن پاراستن رومتا همو جهان دانه پاراستن لی ایریشن کو ایرو دیگه طول هلدان داعش حتی روزا ایروجی ترکیه بردوام دیگه افجی خیابو کو چاوا بکینه که مزن بحقدکی مزن
وبإرادة كمزن كو بحمور بازي خوا ام كارن بيجن ريفبريا كل باكو رجلات سوري هاتيه تشكرن امها بك ودما بيش دجي ايروما دافيانيان سروك وزير واني كو دركتي حكم فيدان بي اشكره قوتي ام ايريشي خوا الهمبري باكو رجلات سوري ايوان غوري وفكري وان وكي تروريست ام تونه ناكن حتى نافكي بالكيش بوجي از خوازم دبرجي بيجن كو ام قبول ناكن ارهابستان سيستمكي بنابي ارهابستان لباكور سوريا بيتشكرن يعني ام جي بيد برسن عجبه كسن كل همبري تروريستي البرشعبي حمود جيهاني وجيب له حمود جيهاني ده الهمبري تروريستن وكي داعش شركرن او انسان تروريستن يرو كسن كل سر خاكا فكر دكن العرض فكر دكن او انسان تروريستن كسن كو د سيفيلن دمال خدنا تن هدف قرتن او انسان تروريستن اف دخو ياكرن كو تركيا بحموره بعض خوش بوزن دي كرنا داعشي اللي فيدري تايبت بحموها ولداني خوا وبردوان به وبفان إريشاناجي وكي تشوا بردوام كرنا هدف قرتنا ويج رجع والحتى رجع إيرو وهرجي دبيدا بإصرار بدبيكو هفكارا خوا ياكو وجه ويد يمين دبي هر زنديبه وبريا كرتا داعش ده ضغطك حتى ام بيجن الدولة هرم يجي بدا تشكرا بله امور انجم وبرز افين برز صباحات دولة ترك ادا غركر اريشي هرم دكا داكو لوازيا رجيم خوا وبرسغريكن خونين هندرين بشره روشا تركي ايرو هم تشاود نرخينن ولوازيا رجيم هم تشاود نرخينن Evar baş seride eji hava her du hava da Slav dikim her çar parça Kurdistan'ı u jine Kurdistan'ı prezdari Slav dikim de evar baş beli dema kudu be Ravşa Kurdu Kurdistan'ı mıkabın devlet atır her tüm bu avaya ki düşmanı nizik be erişen lisar Rojava'ya Kurdistan'ın lisar Bakure Rojlate Kurdistan'ı ji her va erişel başure Kurdistan'ı erişel Bakure Kurdistan'ı ji pekten esas bingaha khwa nezik buna devleta Türkiye gele Kurdan girtiye yani devleta Türk tunabuna khwa وكي تنابونا جلي لسار تنابونا جلي حسباندنا جلي كرد آواكيلية يعني جبر في بوليتيكاين وي أساس أبا يعني لسار لجال جلي كرد دجمناهي وشري قريش دمشينا يعني في شري تاني نيرو دمشينا أو 200 سالة دمشينا Mina devlete Osmaniye 100 sala ser gelek Kurd meşan da yani. Pişti şer cihani yekemi muhabın yani ditin ko encam ne girt belav bu. Disa pişti ko şer cihani yekemi ko Türkiye hat avakirin vayn 100 sale de hemen politikayı Osmaniye karani دومينا حتى رجائي لأن باش تزانن أوش تزانن وان بوليتيكايا أنجام ناگرن لسر گلی کرد لسر آخا کردستانه لسر خاکا کردستانه لسر هر پارچه کردستانه با آوائه کی دشمنانه شرکی قریش دمشین اما کی گلی باکره کردستانه لگل گلی روجاوا و هر پارچه کردستانه yani با آوائه کی تبیجی شرکو لفلسطین غزه تمشاندن لدیش مروحیه تو اسرائیل رش بکی در عالیه کیجی تهمی کار خپیره بدومینیجی یعنی درویه کی وسایجی د عالیه کی رجی ته لباش روجاوای کردستان به همان قریجی erişe bir sergili Rojava. Yani durutiye ki bu sayı de hemen de aslında ev çeteden nişan katmandına sistema
devleta dargirker de nişan aslında. Yani tüne hasibandına gele Kürt de hemen demeyde xitmandin edin. Jber ve çi adı ki havale mecanın zıma. Jber ko xalser nigam bigide bi kaosi bi imha ve inkara Türka Kurda de hemen demeyde. Yar hemü geli li Türkiye jî rojlata navîn jî her tim alozi o kaosu dimeşine. Yani ve encam ede yani ev politikayı le hember gele Kürt le hember gele cihane te meşandın Türkiye jivane dure. Yani şeredili rojlata navinde irote meşandın eğer ku Serekeya Filistino İsrail'e be yek jiwanji pezgirika Kurd Kurdistan ya rojlata navine. Gele cihane ji viya sahnakin viya navine. Yani dedere ki ye her hamid dere cihane bejin li Filistin'e katliam çeydi be rasta em li gel em veya kabul nakin. Bes yer li aleye ki Rojavaya Kurdistan'ı de hemen şekli katliam ki pekti. Lisser insanı sivil bombate mübarek kirin. Lisser bine saziyan, lisser amur jiyane hemmü te meşandın, yete jivere beden bimini. Yani efçtalık ku li geli Kürt, li hember geli Kürt te meşandın, aslında da hemen demi Ruraşiya dünyaya ciddi de heye. Em dibinin ku bi Türkiye'ye wan tişten qreş hesabın qreş diye dejmru vahiye dikin. Yani em dizanın hatta ku pizgirika Kurd Kurdistan'ı neye çare kirin? Çareseri ji rojlata navî rejinan naye. Ji ber ku gelê Kurd van sadan sale, 2000 sale medid ku bi vî şeklî encam negir. Her çıkar çe Rewşa Kurdistan, Rewşa rojilata navîn xetertir dibe. Şer xetertir dibe. Li gelê Kurdistanê, li gelê rojilata navîn yani em diver Bakurê Kurdistanê bangawaziyê hemî cîhanê jî dikin. Eğer ku dibêjin li Kurdistan, li Filistinê katliam heye, de heman devê jî divê bêjin Rojavayê Kurdistanê jî katliam heye. بله برز صباحات درباره هلوستن جهان ده ام تکارن وگرن بی مجاری پشتره. بله برز اوین هولدان رهبری خسر د قاده دیپلماسی ده و تکلین وانج درباره راوستاندن بان ایریشان چقدر سنه ایرود. يعني أسخازم تشتكي زلال بجمنها خواتا دبلوماسي تجار نقطة سكن عنقل اگر ایرو میناک ام بخوا کی نونرتیا باکروشلات سوری هرما کردستان تکن اگر از پیشوازی خلک سلیمانی تکم یکمین تشتكو اسكارم بحث بكم هالوستا قلا ايريش راستا هيا ايريش قلا جرانا روش قلا جرانا روشا جياني يا انسانا قلا جرانا دباكروش لا سوري دا ليستوك دناف محورا استانا دا وهر وكيدن بلانينغ وتينا سرسري قالي في هريم بقشتي بله طيبات باكروش لا سوري دەستپێکێ مژار یاکو یەک ئینسان دکارێ نیقاش بکە هەلوەستا گەلە ji bo yê jî diplomasîya ku îro tê me şandin rewşa ku îro em tê de ne me nikarî bû em behsa sekneka qada diplomasî bikin yan jî nêrînên di dunyayê de li beramberî rêveberiya Xweserê Bakurojlatê Sûrî bê sekna gel taybet sekna jina yani
راستيك هي انها دولت هر دولت جوري بجواندي خو حركتك ين ايرو دسوري دنا ين ايكو سوري دنين نجي هر کس جوري مصلحتها خو جوري بجواندي خو حركتك راستا تفجرين شورشگر هنا تفجرين آشتی خواز هنا تفجر جنان هنا يكو درفي سيستم دولتا راست تكلين جلك صميمي بريبابريا باكروجلات سوريا وسازين قد هندرب ريبابريا دهنا لي وكي دبلوماسية كقط بكاري ببشتا خو بدي ده سر أساسي تاني نقاش ونرخاندنا روشي قط بيجي إريش بسكنن يعني قال لي ماشي زاني كونينا هجر إيرو أم بحسا دولة سر عرضيت كان دولة هجمون اگر تبعلا خو بدي دج دس بكا شورش حتى رجا إيرو خلك باكروجلات السوري افتش خوش فهم كريش بيجي تجاري أساس جينا خوازي جو فان إيري شراوستيني خواستك كچاو خواستك جو بشتا خو بسپیریده برکو زانه کو هر یک گوری برجواندی خو کارت کی لیا گرینگ چیا یا گرینگ دمن هری گرانو کریتیکی روشا روجاوای کردستانی باکروجلات سوری خلق باشوری کردستانی خلقی روجلات و باکوری کردستانی خلقینگو در و جیان دکن کردستانی و حوالون دوستوا تواهی جبوی باکروجلات سوری هر سر بیابون و ایکو ایرو ام وکی من داری وانگو حتی روجا ایرو اف پروژه هیا راستا یک جه سکنا خلقی باکروجلات سوریا لی هلبت او نتنیا و تیری نکربانه گو اگر تنی بانش برکوی هاتبانه فتصاندن جبوی ویجی دو بشه دیپلماسیه هیا کو تمشاندن د باکروجلات سوریا د بشه کی فرمیه کو وکی هر کسی تو روشا خود نرخینه تو دوسیای خو حاضرت که تو روشا وان ایریشان بلگا تو تقدیم تکه و بشه دی او بشه گرینگا بشه دیپلماسیات جواکیه کو برخستن سازی و کسایت روشنبیر و هنرمند و هر وکی دن کسین کو راست گو بونا وکی بشکی جشورشا روجاوا باکروجلات سوری کو هر پالپشتن گلک انسانین کو روجاوای کردستانی تنی بناف بهیست بون هاتنا ور و گهانا آستا شهادته جبوی ویجی یعنی از جاری کدیوی بیجم پالپشتی تنی بهزین دموقراطن بهزین کو دکارن حتی روجا داوی جبوی إرادة خلق باكروجلات السوري بالبشت بن بوانا نب هزن هجمونا نب دولتايا يكو جبوي برجواندي خو كاردكن ووكي جومنغوتي هلوستا جل رابونا لسربيا او هركاندنا قادية كو تشيد بي روجانا بطرس بخوف جوتنيزيكي هر إيريشة كدبي تو روشا إيريشة دزانة خاص جرانا للبرامبري ويجي سكنة دايا برومت أو دهليكو إنسان اشترى تقدير بكن إنسان جبوي تبيجن والله اف خلق باكروجلات السوري جبوي رومت خو جبوي إرادة خو جبوي ربابريا خو خودي سكنن وسربي أساسي جي بالتك شاندن وسربي أساسي جي قالك دوستو وحوالن هاتنا قزن شكرن وبونا بشك جوي شورشي وبشك جوي ربابريا خسر بله بقرن جمع برز أبين بله برز أبين ده حجده چليا ده حزار حجدان ده دولة ترك آدا گرکر ایریشی عفرین کر و پشتی برخدانیه که 58 روزه دوام کر عفرین دا گرکر افشش سالن کریارن دجمروویج آلیه دولة ترک آدا گرکر و چتین وین لسر ملت عفرین تمشاندن بتایبت لسر جنان بريادة مكيجي بريارة عدم كرنا دجنان جي هاد درخستن جبلي قال لك كريارن لسرجن قد قرتجهن شتيان دبون بحكم دمدرج لسروة هاتن نفساندن هون فان كريارن إيرو هون شواد نرخينن بله يعني دسبيكي از دخوازم بغلبش نمسر نقطة كي جرينج كو تفجرك عن شورشك کو بخواز چارەسەریش بۆ پرسکرێکێکی بینە
آنجی گوهرتنا تشتکی شاش بده مشاندن دوی کود سری ده سدم یانجی ناوندا پرسکریکی چیه تثبیت بکه و گوری ویجی چارەسەری جێرە ببینه یعنی ام کارم بیژن پرسکریکا گشتی یا نتنه دروجلاتا ناوینده یا تواهی جهانی دجی پرسکریکی کی وی سرکه هی ناوندا همو پرسکریکای گریکا هری حساس هری بچوک به اوا به حجم خو لی اما به کمبون خو یا هری مزن او جی پرسکریکا جنه جبو بیجی بلکی ام کارن بیجی بیژن ام وکه تباهی رخصتنن کو ایرو د باکورو روجلات سوری ده خبری خستن دکن اگر د سری ده یاکو بنگاه حمور خصنن جندا اواکرن وکی سیوانا می گشتی کنگراستار کود 1050 حتی ایرو جبو تکوشینه کی راست و درست یا جنان بده چیکرن و بده بنگه کو ایرو بدهان رخصتنن جنان لور چه ببه و رولکی وی مزن بداناسینا شورش آجن یا باکور روجلات سوری به جنن انترناسیونال بده ناس کرن ام کارم بیجن ویرو لخوی مزن لیست جبو ویجی اجبر کو همو وی فکری خوی باور کو اگر افرسکریک جره چارەسەری نیدیدن و تجاری چارەسەری دیجی نیدیدن جبو ویجی تشتی کو یک سدم کو شورش اما او قاسی بناو و دنگ و جهان ده گشتی و بالکش و جبو همو امکارم بیژن گلن جهان جی مجارا کو پروژه ما خود سپیر یک جه کو مجار یعنی رگزاوی اساسیه آزادی آجنه و امکارم بیژن ناسنامه می یکو بو راستی جی ناسنامه که جنن جهانه او جی یکینیم پاراستنا جن یپجیمو جبو ویجی امکارم بیژن شورش می نوزه تیرمه هش سروی اساسی ناوی بو شورش کیجن کوچا و مکاری بود هندره شورش که بگشتی شورش که گالری شورش که جن بده چیکرن ده همو قادن کو جن جهاتو دور خستن و سینور داینا امکارم بیژن پیشنگتی جنان د جواکی راحت بو چیکرن چاوا کاری بو و دیواری کو هاتو بو چیکرن هلوشینه و راستی جد هر قاده که ده بک قاده شورشه وکی قاده سیاسی و دیپلماسی کو قاده کی اقاسی دور بو جنجه اگر ته ده بونجی به ذهنیت و فکر مرد هات بری فکرن د قاده امکار بیژن ابورید د همو قاده ده لقاده سرکه کو ته ده امکار بیژن پیشنگتیه که مزن و دستکفتین مزن ته ده هات چکرن کو شورشک جن شورشک جواکی به جبو ویجی امکارم بیژن رگز و پرنسیپن کو رخصتنی جن خواسپارتنش گاوین یکم حتی روزا ایرو کد انجام میویده امکارم بیژن 2014 ده وکی رگز اساسی جن انجمن زاگونساز یا جزیره ده هات امکارم بیژن اری کرن لکوبانه به شکلی لعفرین به شکلی حتی امکارم بیژن 2022 داویا ویده بو بنگه هکش بو آوا کرنا قانون مالواتی کود شورش آمد یک رگزی وی امکارم بیژن بالکش بو کو سیستم هفسروکاتیه کو یک وقت دستکفتی خو ام دبینن کو تیده راستی جی یک شعالی که دتنی بریار کرتینه ده دور دخد علی که دیجی وک هویه که راست دور تحرد و جنسات ده پیش خستن و ده همو قاده دجی پیشیا جنید دی فکرن کو کار برولا قابلیزم افج دستکفتی کی می شورشه بو علی که دجی امکارم بیژن او پرنسیپ جن یک کوبون وکی دستور کیش بوجنان کوته ده امکارم بیژن دیجی زواجا بچوک یا کو راستی جی زاروکتی خود وردخه لدیجی پرجنان یا کو لدیجی همو بیوانن اول و جواکینه لدیجی نرینا کمنشوب یعنی نرینا امکارم بیژن پاشکتی یا کو جناتنین هندری مالبات که ده تنی کار رولا قبلیز تنی کار به هفجین کار به
ام کارن بیژن دایک کار به خوش کلی کار به ریبر یعنی ام کارن بیژن لدیجی همو عادات تقالید و ام کارن بیژن یکل هندر جواکی یه شاش دابون آوا کرن کو کاری بگو هرتنه که به شکلی بدا چی کرن جبو بیجی ام کارن بیژن جدیری که حتی عفرین سیستم که به شکلی برحجنا به اراده جنا به هبونا جنا به نرینا جنا به پیشنگی جنا هات چیکرن جبو بیجی ام کارن بیژن هر کو چوش و رشان مفره بو و رنگی و جدا بو جبو بیجی جنن کو دوی اصلی دخو دیتن کو همو رجوان را بکرینه دما کو ام کارن بیژن هزن تروریست وقت داعش کو ایریشین هندری سوریه کرن یکسر دما ایریش کرن یکسر کو خواستن هزا کو به چوساندن کی بون یک جن بون دو جوان بون شبر کو نکو مفهومه کو یعنی وکی مفهومه کی خاطیه بلاغ کرن کو شبر کو یه بلنگاز برز بین ببورین جبر دما ما کرت مایه دوی امهارن جم هوال برز صباحات بله برز صباحات اف چند سالن دولت ترک آدا گرکر شر قرکرن و دجمنوی لسر سرانسر کردستان دمشینه اگر باکور رجلات سوریه به اگر شنگال بیان مخمور بنیان هرم پرستنا مدیا بجی دولت ترک آدا گرکر چقاس زاگون نابنتوی بن پیتکه راستی از باور ناکیم کو زاگونک مایه به کو دولت ترک بن پینه کریه کو باعث و انجی تشت گله کربه گوتون و تشت کل گله کرد به مثلا گله کرد به دولت ترک لهر چار پارچه کردستانی با آوائه کی دج مروفاهی دج قانون و حقوق جهانیجی به همیا پیدیکه yani bu sağlaya çıkaz lehember ve qirkirina qreş lehember ve politikaya qreş her tim gele Kürt azadi xwast her tim gele Kürt deste azadi deste aştiyen dirije wan kir le em dibînin çıkaz gele Kürt deste azadi û aşitiye nîşa dirêje wan kirbe her wan mafekî din bin pê kir. Li çi ji Kurdistana Bakur, çi ji Başûr, çi ji Rojhilata Kurdistanê an jî Bakurê Rojhilatê Kurdistanê ev êrişên pêk tê aslında em dizanin sedema wê çi ye. Yani gelê Kurd به نتوکی دموکراتیک به جیانکی آزاد و سربخوا دخوازه جخوا و جهمو گلی روشلاتان آبینه دخوازه او پارادیگمایا به جبو همو گلی هاتی هوناندن او دولتا ترک ره وکی پذیریکا اولهیت editin جبرکو خوا بسر پرچکرنا گله کرد آوا کریه لی راستیا خوا نابینه و یا 100 سالا وی شری قریش دمشینه لی همبر گله کرد لی گله کرد پاش و گاور ناوشتیه جه حقیقت آخوا جبر جبر مافویه هری بینگهینه به زمان خوا به کلتور خوا به آخا خوا به خاک خوا بجی لهبر بیچید بینه دولتا داگیرکر کردستان هر چهار پارچه کردستان داگیر کریه چه دبینه ویش خواره وکی پزگریکا اولهیه دبینه ایرشه گله کردی که لی ام دیسا جبرد بیجن ام با ایرشا روراش dikin şermezar dikin em her çar parça Kurdistan'ı em gel
وکی باکوری کردستان سیاستمدار کردستان باکوری کردستان امریکال گل روجاوان گل روجاوای کردستان نه جبر کو او جیانا دموکراتیک او جیانا جواکا دموکراتی یا بنگها آزادی دهونه ev xove tirse de faşizmi em dizanin ev dawiye de em came bigre. Jiber ve ki devleta Türk hatta gelip Kürtre her çar parçayı Kürdistan'ı naz neke hem ji xateriye xutmandin eder ve her çıkaz biçe veki devleta Osmaniye ev jî parça bibe û here. Gelê Kurdistanê de rastiya gelê Kurdistanê qebûl bike wê demê yê hingî pêş ve here û mezin bibe bi gelê Kurd re. Nexwe encama van êrişa wan nagihîn jinê encamê. Wê Kurda bigihîjîne encamê. Cüve paradigmaya ekolojik o jine u civaki be hemmi gele cihane u rojlata navin de pareze veki minak ji bo hemû dünyayê kabul neke rastiya ve kabul neke dawiya de wê tek biçe. Çıkar diçe jî van politikaya xwe qirêj, van şerê xwe qirêj dimeşîne em li Bakurê Kurdistanê dibînin ku têk diçe. Dixetime her ber bi parçebûnê ve diçe. Em viya vir vekirî dibînin û dibêjin. برز صباحات ببورین دما قدیایه اگر گوتنک تنی داوی هبت تکاره کرتاسی بین سر زمان. Ez gelek spasdarım jwere gelê Kurdistanê îro şûn de êdî ji dev azadiya xwe, ji dev paradigmaya xwe, ji dev yekîtiya xwe her ku diçe ber bi azadiyê ve diçe, rojava ber bi statûyê ve diçe, em şoreşa li rojava silav dikin û dibên gelê rojava ne tekoşîna me ye û em dibêjin hêvîdarin bibe tekoşîna her çar parçeyê Kurdistanê yekîtiya Kurdistanê. Spas dikin. بله برز اوین گوتناوانی داوی هند خوازم چکی زده بکن؟ بله داوی دم سپاسیا وقت کن هر وها ام مادام ما بگاون اراده دست بکر ام جدوی بیرو باوریه دنه کوچاوا به پیشگتی اجن و جوانان اف پروژه مشیا گهاوی آستی ام دبیجن اف ایریش کل سر هرمین ما تن مشاندن لدیجی اراده گلان و تجاری نگی هدف و ارمان جخوا هر وها به شر گل شورشگر و دستکفتین ریوبریا خسریا با پروژات سوری بین پاراستن و ام دبیجن سیستم فاشیست دستلادار تک دچن و سیستم دموکرات یه اراده جن به فکرجن و بسرکبن سپاس کن. بله برز اوین داوی ده هند خوازم چکی زده بکن؟ یعنی اجید خوازم دریا برنامه و دجاره کدی همو کسین کو داکونا قادا همو کسین کو خودی هلوستن چه هندوره با کروشلات سوری دا چجی جنها شون داش خو تفجر اوروبا بانکریاش بوی مشان و بگرسایی مش چه بنج بوی وان ایریشا هر کسی کو خودی هلوست به سلاف دکم سالین گرانن ما قالك سالين جرام بهفرة درباس كرن هنجي دبيكو سالين جران هبن أمي بهفرة درباس بكن لي باوري هر بسركفتنا هي هم باوري هر بسركفتنا ببيشنكتيا جنو جوانا هي أمي وان سالين كو إيرو ديروك أم إيرو تيدا جيانت كن أمي جيو شون دا أمي زارو خرا بآخفن كو خلقي باكرو جلاد السوري بآليكاريا تواهي كردستاني و شورشگرین دو دنیای د چاوا سیستم دنیای روی دنیای گوهرتن امی به بیجن ل دبی کو سالن گران هنجل پیشیام بن امی به هفر درباس بکن و هر سرکفتن یامه
اوین سوید نونرا ریوبریا خسر هرما باکور رجلات سوریه لباشور کردستان ام گلک سپاسیاتت کن. سپاس گلک سپاس. اوین پاشو سروکا دستیاجن هرما جزیره ام گلک سپاسیاتت کن. کانتونا جزیره بورن ام گلک سپاسیاتت کن. صباحات اردوغان سراتش پارلمانترا DPD گل سرتي ام گلک سپاسیاتت کن. سپاس که مالا بابا. بله تماشاوان هجا ام گهشتن داویا خلق خوا حیا خلق به هون بمینن دنوا کیفه ده شب باش.